Orofo me da se am da se so ana me kan se onyankopon ne bomapo onyankopon ne okese no nipa hwe ese brother me nua ba me mane nya wo de wate e asofo so yenye hu ni e asofo so yen kanse mpa ma ye ho de bi e ponipa damfo oman ba ni Ghana man de sori a enkoma kese de e wan hode e hye ne ye nua ma hwe ase e ye aduane me pa cho ne woni age se wonu asofo ahwefom enne ene woni age se wo pa na hwe ase because plate a wodidi mu aba mo nua asofo wodidi mu for the poison egum office oil smart Matthew 13 say you hwitim di onka Nyankopon adwuma ho no nya onya Nyankopon akoa inza otinya onti asase su na ase nyame adwuma do ba hwitim a koso aye na wo ya awieye ene asebe no ne a wo ya bia onyame hwew na hwewa na mo yi na hwe ne yi se awurade pese wo onkoso anye saa koso ye ne nyame mpesa de a ene sesa wadwene nipa bonefo wakwan doso bet ennos onyame enim asase su de office wakwan doso banyame enim de yakwan ba kopa na nam so na wawieye ebeba na eneso so opo obi so asen a mepacho University Foundation ya mepacho momode na tutu wakwan yi me ebra wo se me ho na nyame kra fa shira me orofo Friday ayeda yenemi watch night yimomra me yen kamom yenwen yemompaye osefo bi ntimi nsan wate onyame kan ho na obekoso agye na obekoso ayeyi emma ne nipa beka muwa bam ne office wo ye abem Nyankopon ahindi ayefe emma na kona nim no mi kwasi antwi me ne nyansafo ena ekoro ene nkwasiafo engoro me ne ntefre bi engoro lumba nyumo se me ne mpreku engoro chichi ofun ena ka nsamfo ena ampons bobo se wasisi nyame wasisi nipa ko isi Nyankopon asisi abofo hwenefu nefu adoa aya adwene ho ofu adoa aya adwene no na ho bon kwasiantwi minkantwi nipa bia ba bia nyame di madumani so bebre memfa na me won ho mo bet ni nyame waye me no mani so bebre me se me ni anyansafo ne nam anyansafo bi ti se mame hwe me nsani fa so a prophet 99 mo akwaba nyansani bi si o wise person like this oba bia wo tia asase so me kan kire onya papa bi sei nipa bi sei so ne betena enya won atetimku apom ho nyomo ni asofo ya kan nyansafo bi sei sabi oben wa obeche nyansa wo ye de na nya weche ze mini na aye ne nye wenum sei ene esi ene o manante men ko fa sofo bi obepo no ho no wafa flower bonatali wo ye womanizer me so eden womanizer ye kani pa on ka ho ye ka sofo on ka ho ni pani so na hu ni se o me asofo but they are devil workers orofo I attention TV ni dia na me pa chaw University Foundation ni dia na me serew ni America ne se bomodi na log in na subscribe channel no na follow attention TV dia ni America ne se ye ma emili ni pa onkro ye me kan ni nipa yentimi nya se bitima ye hwe e woni pa bi ho mo sori a omo panipa damfo me ba jaw ti sa won koso da wo be tra hwe ye wo fie bi a ni di ba ko ni e say your friend passenger's house by the view if you go over to them say uko jana so a uta gi na ofie ewura ofie ewura dem eri yanza fo bi say ene agure ne kraman ye ne mpreko nwura chechem luma me da asese obosa anwemu yi ampon so osewasisi asisi nipa sisi nyame ese nipa hwe wofu adoa ya hwe Odibo ya bi di luma chini ampon chi ayemko Odibo asem da paso na asem da paso na twetwe so anapayem se ye nua Captain Smart ebeki kamua ye vice president American vice president a wo baaye mama ya bedu Ghana o won sahwem o two plane o baaye cars back to free di nachi na ni bedu ya na Akuffo ni eni achi Ghana nyina ye ni achi se ye de ye nomia asase su nyame adom ye ne se asresre ne beg ye mpani fo mutumi nyaada because omutina so mkutukutu nyansa bi anim eno na keti amoka se
say you to your cassa yansa ni omutirimudia ene Ghana youth ye ya boje se yeti kutukutu yansa bi enim nti ne parliament etimi approve KTM aso me minister kromfo tatwi amapani tutu dwedwe sei etimi abesi wo ene KTM aso ni yansa so America vice president aba Ghana eje bomba jam aba Ghana etimi abedu Ghana ema maame etimi abre Ghana you say $100 and something America fresh chopping money or the abebo man Ghana say na na Akuffo Addo nyi femi ye gota o femi nyi nsu o femi nsu na o che wade ache musuo Ghana ye ji amamredi ye ji ekochedi ye buya ho ye ma afade mpo ya akono ye papa ma afade ya akono efiri ya papa atameso no bisa atamense papa ubaji giatum os empare me o ya papa atameso podie otoso ya so de jubilees mpa bobia no say I'm not ashamed say ya kan say enko awrade fie this Ghana for so de ho mpa bobia ope ena fofi anto atana papa yi nyambe fa na de hoye nyame man baby papa ntra na wei ena mami abache iska owie ya osena na Akuffo Addo se de be manga na ayemre na oman be fe ne be denti onji LGBTQ+ hwan LGBTQ+ lesbian nigi oba ne oba da be ma ne be ma da na Ghana anso mi bisew ememe Uganda ye di banku ni start same ko fifi ye to pofu ebi ni a sabe moja nko a obako toilet because oba na ebu ni nsa e be ma na ko ye ko nti wo a waye nyamedifo na Nyankopon wo sra wo so wo ni nyansa si onte sa so fo agimifo bi na wo Nyankopon di ni di adomu ni me pese me bisa o se asema na Akuffo Addo maami kai kabade samo ni Ghana wo so firo man ni ko wo waye so fo de asema wo kan Pamenda wase na minchia etiefo sa enkoye na minchia na something hine sa abade emano kwantintin na minchia police panyi kufi bwachi fama omo abade emano kwantintin fama omo na minchia state regional commander aka Mr. Aka fama no abade kan ho na minchia me director ni boss bibia Al-Wahab Mustafa thank you fama no tia atwa to kwari me fama wakasa utemiche medase ya kuma pano do pa odonedi anebia no otumifu fama omo asam we dey come back I think last year or 2 years gidigidi me kan ho asem one of the station me the platform back Remo radio yeah ba na almost me kon 2 hash but and me sa kon 2 hash bi yanko se nyame bo wi ase oboy muwa sa eno bo nipa fama omo Nyankopon ye se nipa bema ani oba ebeda thank you oba ne da ho no fa ne yefo nkire soro sa na bema so da ne so na fa wachi ekire soro very good so Nyankopon ebo nipa na pia ma no Nyankopon anye ne se oba butuo na oyoko bema ebutu wachi ene emmoa ene da sa da no emmoa po wo omwo nwurem owonya hu se sabi baby a ono ni nua aboa oba ne tonwo no oho na ne japade eye oba no japade de ebo because eben ba se ono aboa no kwa pokofa ne nua aboa oba na aboa be makofa ne nua aboa oba na we hunya se toko ne wo soro ho no no me de me be ma sha ho no ma se ho e toilet yes me de sha se ho no ma oh be feeling taste wo ho feeling wo ho the horn of the sha na ko po share say or the raho baba e di ba na na say esoro no kwa ho be say na say ho sabi aburu sabi nya do toilet kwa be ba down there taste wo odi for fama mo emu apo na mo wanwure mu no e wunyansa hu say me fa soro ho enye me fa down correct on Yakopo share say me di fafa fama mo eti say ye ma panye Akuffo Addo e dem di do atem ba ne pese me chere say asema maame be ken a mo soso a mo ji atum a mo ji hu sika no se me di moa
am going with me, but Jam is some right say. Let me demope and if one was one yansa, more do we have to remember James Abekuma. Not damn say, in one couple one yansa, 10 money pana, more G Lesb again at two. Jesus, Mammy Bissassimo. That's a wood describe gun and penny for some money more. Someone almost jatum, on our come. Almost jatum. Said I need to me. Tie. Ghana, a Christo for mine. Titino, yet the bosom and a teacher bushia. But Tama G, I won't fast, but never said, what ye bosom nobody shas and giddy. Say, yet the bosom teacher a bushia. But I never bosom teacher bushiano, ya canta bosomo, and a dear Christo Yamisuma there, I'll rebusiamo. But my Ghana no, made to make us a bosom and a teacher of my Ghana. By a decreasto and a teacher of my Ghana. It on my Ghana Yamisum mine. Muslim Yamisum, Christo for Yamisum, a day Yamisum headache, and a tea of my animal. It is Bible Chiwadi is hardiano. And your bosom Yasum Ghana. Say, I saw bosom dia, and the more right say, Mubadi less night atum. By your bosom Yasum, Nanya Medina, your boy, any idea you want Nakuposu to told ye. Eh? Ah, there be a Muka Parliament. Mubobos are there no home. Musolia, and once in America, more cardia. And I must say, in one of when our Nasa chap and you follow. Hey, not know you. Oh, yeah, I know the tea where they come and capture sign. That big tea. Adia, and Yano, Yanka was some. I was sure Seneco. Come in and say, Adia, we are much simple for the yes, I say, it's all chick sign. That big. Attention TV, pass with you. Missy Echo. Adia and Yano, Yanka was some. What is it? This is how to say, we are penny. Sir, some of me a penny, sir. It's a little how. There be media coming who said, Mamma never check on the scar. She cannot be bad Yansen. So Yansa woman can on fast our topic way and twitchly. Such a dear Biana Humra. Kufor time, what is I any by? Kufor and Jatu, at a mess, when Jatu, Mahama, also Boguye, it is I said, Sa topic way, they be a bobo. Mubobo, a typical parliament, ye passing, a court, ye passing, nay, pennyphobia, more school, almost a model motive, woman, and the woman, yes, and the woman, no more task out of Nechi. There be, oh, yes, sir. So for me, yes, sir. Maybe said they have their right. Right in your way. Said the right is here. And the Anuka also on Wale. I don't know Wale. Why did you guess you know, my same come me know about the crime Wale? When I do get what's the catch him, Debia? What's the Basolam say? If I find the job guess, and Penfola job guess. That open the scanner, that's my open. You are your boy. She get the chrome, yes. And I have a my girlfriend will say, my girlfriend, no, I find it with the she. Or see then, Chroma is she. Oh, Chroma is she, girlfriend. If feeling with her. But the J. Prophet 99 can also feel Buta. Or feel stab ye, feel papa. And your Panaka would have a chimp. Stab baby. 99, Mammy Mrs. Sassamy. Mammy Ghana. Unini said, yes, I am penny for Chihuntina. One who said, ye weak, and as I brought from the person for company so. Because I did that Tataya from Oman Penico for Bresson, Atamas Tebresso, Jomama Bresso, Obian to Unsa and Ungini said, and I for the president. With the conditions, no only choice is what you do. Now, has so any hospital. And I answer to Coco. I've just see a boss. Sabi, what did Bama Kuntu or your Baby Kuntu? Now, Bama Crown and a dab and so to Kaka. And Messi, the Sabi only will get a da, which we saw the two. I have forgot Sepai and Kun. Now, I'm a Waniaji, I didn't know you know. Only sound chasing and a neck for a person Yadi too. And at a time I was Akuffo. Wahagana. I didn't have Ghana. Another Wahagana. Say, in any bodies, Nana. Did the Anipanya, yet is Casso. A common Wahagana. Let us mean no sooner. No, they will make this crap a penny for nothing. Because I call lucky to a clock, I can say, Lesb begin because there be a Bible to a day. A young any baby saying, Akuffo Nibiasi. Shenesu Brazil. Meba, Unini said, Yam penny for a saying a minio. Sana yom. Media come in, there be tea, and I'm bosom in no what J.
a mo dey pray to me for election ti no na tena won se pani bi ko je duru oh na ntwe na o will be good from Malagasy to Carnation no get I'm for sanso we am bo am no enkwan mo we no go good awodo me e ko se mu what se nipa oh yet your mind Ghana na aboso suti na wo bosum na wo som ase no o se o di sie nipa nyame na o wata so no ono ohu ana me say me dem intete nya se me say mo panifo na mo gi saa de ne tum no emuwa no so wo fa so wo nwuram kwa che mo sa mo panifo no ana emuwa so wo nyansa che mo sa panifo no because ade a abokro pan ababo di ho dance ye se abokro yakopo ma oja esani sikronum hwene so Brazil omo so omo rezi obonsam omo yo obonsam aye mama yakopo mu say onitumi bia last minute no erade man so to e ma ne sa Brazil brono na omo yes ade no ko no nyina say na tina wintwa no unyini say is a high time anka na Akuffo Addo ebe gia tum because on betima gia tum na mo dia so mo de be parliament no one pass it and come pass be wo na mo hwe Nyankopon tumi na to Brazil no anka Ghana be western than Brazil meba mbese Akuffo Addo say aso da na wo si no o se mo bunsam ana o se mo Nyankopon antina me catch say sa cathedral no ehun hia say o mesime de tumi no cathedral ehun hia because LGBTQ+ 4 dine ena wo si no ehon no be ye mo wedding nti Nyankopon so ma papa ntimi wie dan na se wakọ but one thing the funny thing e wo mun say asofo binum ade o musika a support you see the evil is not anywhere the evil is Ghana here twade empanifo bi ti say opoku nyina church of Pentecost opoku nyina so no e chairman a odi ade na chi opia nti opa che say na Akuffo Addo ma mi ba odi sika ba ka so monji LGBTQ+ ntumu no wonte ya na ankabare say why press conference ababonte say we don't want it and I pay Captain Smart any Captain Smart akasa pa nti ma me pa che say ne bab anani ku one ne tie no wetima guys Akuffo be ma no ne meda and the same penifo no ya de nipa mema mienu gudam ne de ma mienu su gudam parliamentary for now nanka media mi susu se ya mom 1 year so omo ne omo be ma ne wo so ada se mo ntime wo yankum because we say yes set example no e wo Ghana I think say ebebo ama Americans be hu say abrofo be hu say no Ghana fo ni abre but this time around so omo ba no discuss touch ni agi sika no omo de ba na atai ebetima basana na betima gisade we atuma so fekunwa so ntumi ya no hwe wa approve we because your parliamentarians na egu ho no obi ti say papa ketin amo ya amo commission amo ya anwa be ni minister ah na Akuffo Addo asa commission ayisi about 3 people no 2024 election no I'm telling you say enye fair wow enye fair inti sana papa betima gi lesbian gay na tum no ko and parliamentarians na enkoko veti ketin ya papa ketin amo ofa dodo na NDC fo anke ni kwaso mu vote but mu vote ma papa na be di minister unsusu say esika no mo gi enti akoma sa de ko oh de me ntimi ka se sika etesania obi gina amra no apeso ono so hu to amre mu na eze o tanfo so hu to ze na so so bone preko na wa ka se to so ni ye me via Santoni Judas mo fimbi na me say Judas se na yiri aja no na yiri aja no na beso ko se no hama o chichira hama bibie na sabdo so akọ tewo bush wo na o hwe no ona bush wo hu ya no te din e to se Judas yes asa hama aso de tishem aso fa nko ana sato ko pie no se oh sa ene ma me bo mo na ka fa o tie dem ewuram preku Judas hu se some people say o pia na she owo mu preku no ene sa de ma anya bio the thing here is no say Judas ntale ni pabo de ko na Judas me ka echesi no ni apese me chene say any divide say bia amemo no afropo o ma so ma na wie the stadia ye pushu prekum na kana fa nyina mo say mo na mo say Akuffo Addo ya jinkwa ta jinkwa ya say Ghana mamo enye yen na ya say Ghana so the obi ba e tibika say ye nje no position ni da ho it's that e betu aba no e de abo nipa no na won so ba na omara na yede na afropo wi na emu se mo aban mo bete kunwa so no na mo di Ghana yede ekodu no no eti ho de
me see me bun ka say any for go this ka say na ma for kan me see me bun sa ba me hu say 99 NDC ni da bi no go dey da ho wa kan adwen wo kire wa adwen na so ma panyi no wa say Ghana me see ni pay ka so NDC ni wa say Ghana be me so NDC ni and tie chama ma me ka say bi tro and Christopher de ka say Bible na de be so e wo ko wi ase ka say e modua wo ka say bodua me na te na nyame because to say utobama Akuffo Addo what say na me power dem say wa say ma o man no on say ne wa say Ghana Akuffo Addo tie o si dan da eto nim se metubo what si dan asema na okay what si dan etiefo debi mi ba yeka sem o si dan da o ba fie no ti etiefo mi ba debi ya dia asema mo debi mi ka sem a kiro na do o si dan da onim cement bo cement ti da onim bo o ya sure o pa fie no ti ena no pa fie no ti na yo no see ka o ba na mahama ya ko na yesi mahama o sama sika a wo na o ka so sama sika wa 20 ministers 120 o mu doso a ye di 2 minimum say ba be boaye oluma be boaye no mahama o yi hamna Ghana how many bus na to o su fie o to how many bus oh ene we timato no o to 4 bags hamna Ghana to 4 bags e do yi hamna Ghana to 1 bag cement must yen krama Ghana haya na cement wo that na ye niam bia ye wo man no mu no ni bo de kwa chen eniam ye kraba yo na tina my friend we see na me ye fesi ye for me bi sasembi I be sasembi because minim say we obi a you express your joy and you speak your mind very vocal say na etie sana etie me pese me bi say LGBTQ+ ya mama say what do you call it omunyi tum no man no munye mre no e say me pese me hu say na bonsam na di wi asesu na wi en Bible say e du sabre mu hunya ma wi mu say wi na idan aduru e den na finally wo ka kire Ghana man say so mo ji ade ni tuma e den na wo ka kire ma Ghana man kasa man ti Nyakopon owo mera bibia se ne Nyakopon de domonye na Nyakopon de akyeye na yesi ye ne nso mpapati nyina ade a ade wo ye gitu wi a susu aso be die che kese chen ne yehu o ji se ni pa be wu okom besi Ghana ma ni pa be bo sama ma Kristo eno sa o ja so do ba to enu ba bia because akomede o mani enyame sumai ade esi o Bible mo nyame bufuhwe we ko sa o man so a wase ko no ebinie e dade te epani fo no o so sa ne man so Joseph say Ghana so be experience Brazil asotwene bi Brazil dey play small and it for aha I attention Brazil is small attention Brazil is small say Brazil dey no make atilo Brazil dey no enye Brazil man na see o enye Brazil man na see o Pacific point bi yes enti we besi we fa ebesi o Ghana saka ebesi o Ghana ke besi wo sa panifo na omo bobo hu say ye jitu ke besi o muso ena mo yene mo ma ena mo busu ya ke ye be wa ko kan obi o e be na me no mienu no set na be kan ye ye so like do baji baje pesi na yedi that is be nye baje pesi ko to mrendi na afeti sa wo because ewiase ye de na wo nya oba pa na wo oba ho no da so pa na wo ba adwuma se na wo ho ba hwe de tese ye feel ye wom na me ko fa me yoko be ma to ese mi aboa chawan we dey asabno chama se mi aboa wo ya aboa bet etie for hwenti ebre na ebe enye bre we go the one waka be se baby a 99 keka ko se o shop ba senior ba ho e akono na da no so kie bodan for ko abodampo nipa ne da oro ne hu ne kedi kwa o ko sole that's right wa o ye nipa no eni o say Ghana mpani for o mo hu ni ho eti epeti a o mo hu ni ho koko na ko mo koti koko koti eti mo hu ni ho eti ko wa ni kwa na o ko ta sole na prophet 99 nipa bia wa hit si Jano ansem baba wa hit akwachire na ye kan say high attention TV den subscribe channel no like page no na ti ase se na tie bia no onyankopon edeme den edoye enti na we kan say member 99 de telephone number to bia na sorry e wo ablekuma abase be pato agbagina ablekuma agbagina na sorry ho ne wo enti prophet me pesa do number betua me phone number
obatuma fam ne echi osu bia frame meje osu 0249 05 02 78 0249 05 02 78 odi for prophet 99 o kana ge star bia bi orofo onyame hira so je bre na obehwe o hweye ebi sabro onyame hira se Yesu ama mesro Ghana asofo mo nsore na LGBTQ+ no yinfo no yempanifo no yenim ni ha mo na yamom kofi this year MPs no empeswa so bia obi ansesa MP wo ho monto abantia wo montitia wo pa na yemfa new face mbra na yehwe ne amamu no ebesi akọ onyame hira makra out of here bye bye.